Jadi sarola de imakun raye narekwanti ngantin na minapalo na karubangi. Aga bu. Taludu meman ni sadin na macin na kimakokewe. Ya, na dito na paralu ito nganting-nganting dito na gamitay. Sadin na masuli ulawang Poso ni tabalu ni ulawat tatak karubangi sa rekwam mangitasil ni mancha di lawang. Apa nareko taparakaiwi manci jay binebaru mitumatu. Loni metolesu. Mite rekanita. Loni metolesu. Mite waramparata. Engkani gamasagena yari ganade. Tega naroriasam masagena. Yasenge masagena. Dito na nalile kakinreng. Narekonale dina. Nalyang olokolo nakarobangi. Dito na ninra pangalibara. Dito nin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, seluruh hadirin jamaah tasbih, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat sininna tomalabiki padang kamuan neki madisi-dising mesuriwi ulan ramalang ulang iya angkeme napak baraka puang Allah Ta'ala. Apalagi nawirisiki puang Allah Ta'ala papenyamat tepe nato pada engkal lisekiwi atutungettae nasibawaiwi dua telu ibadah makoto paru decing yang kemero risese na idit tomatepe ito do poli me menirilalan na atita maka dai canyak kolino bawa wa perlua yero decing tapi mati riakira malabina puang Allah Ta'ala malad wa perluang decengaga engka upasilenara tempo kutu. Sini na tomalabiki tapaje si mata rielo palomolomona puang Allah Ta'ala sariko mangi kirule rampe-rampe ngesiki aga yang kewat diriala pali sariladana asisumpungetta iwaniwi pada toha yang kena ramping ki gurtaro ede bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, bulan tarbiyah. Yonroi latiwi alewe rigau engkana dua telu ibadah. Jadi komesu ni pole ulan ramalang ematandin itu. Ya. Jadi makokoi matandin ni. Malati ki tempo na ramalang keluar dalam bulan suci Ramadan itu kisud bertanding. Ni gayewa. Dua tu malak de yewa
Yang pertama engkewe yewa adalah hawa nafsu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itanaiwi ko sahabae timpona pura perang dahsyat, perang Badar. Maka de sahabat, ya Rasulullah, engkau paga musuh. Ya sekna yewe. Menurut riwayat hampir gang kaci-kaci daraiwe. Engkau paga musuh ya sekna yewe. Maka de Nabi tengkamu pa. Akada musuh aga na to na semusuh melawan hawa nafsu. Ya. Jadi yena ro makokelo yewe hawa nafsu tak. Kemudian yang kedua, yang ke lo yewa yena ritu as-syaitan. Setangi. Wak setangi na tu pakabilim piliki na dek ni pegau decengi. Setangi na si mata gombal ki ni pegau jai. Yena lo yewa. Jadi dua melo yewa hawa nafsu si bawa syaitan. Wong Allah Ta'ala na ramperi lalan aku ramal biye. Inna nafsa la'amaratu bisu. Majapun naritu iya tu hawa nafsuwe banyak-banyak natimi lorianu makalaleng. Dena si jagur tawe mak balidar narekocanya hawa nafsu. Dena pangewat tawe malebine narekocanya hawa nafsu. Hawa nafsu mana? Yang kedua, inna syaitana lakum adu mubin. Tatanang irilalan na atita maka dayero setangi balikku. Bali manasa-nasaku. Jadi ajak na tomelo na propagandai setang. Ajak na tomelo turusiwi yero aga bujuk-bujuk rayunna setang. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, pajani ramalang engkamopi pasilin nereng ibadah. Insya Allah rilana iwatewi sini na tomalapiki engka ibadah marji ipegok nariko cenya tepo. Tapi risesena tomatapa desisa gagar rejina. Yene melo kirampenga ki masalah ibadah kurban pakkasiwiak karoba yang kemero malade na patu-patukeng puang Allah Ta'ala malade nasuruan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tandra asukurukeng pada to kiramperi lana aku ramal biye inna a'tayna kal kausar. Majapun itu puang Allah Ta'ala purana pasadiang ki anyam-nyameng kolalenna suruga. Jadi puang Allah Ta'ala napasadiang ki anyam-nyameng kolalenna suruga. Betuan na ada nyameng ritengah na nyamengi. Luar biasa ro. Jadi engke si nyameng pelek ko tengah na nyamengi. Apa suruga onrongannya menyamengang ternyata engkamu penyamang ilalan nero. Niga na ipasa diangang pada idik maneng. Pada idik maneng. Tapi nelorengi puang Allah Ta'ala yola lalena untuk runtu yero anya menyamangi. Tega na lalena sambungan na ayae fasolli li rabbika. Engka ki pakede sempajang rigau engkana puang Allah Ta'ala takatai. Ajalalo to pasilener sempajang nengkaleng yakate sengadin na puang Allah Ta'ala. Kadang kagaro palet to mas sempajang. Janya puang Allah Ta'ala nakatai
Ya, 2 telu sinin atau malah bikin kayak hadir. Contoh kecil, lomi dupai wibu iman na lomak berejama. Jadi, kada meloka misalnya mak barasanji, kada loni mo liwi pu imang, secocok ni tu pale. Ya, tolo na mak berejama hidup petoni pu imang. Jadi lawi mas sempaja iyewe, lawi mak berejama, cenya po ngalatala malah de nakatai. Lomi si runtuk pu imang, apa nareko, ako ni masigi edena tu nadeto si runtuk pu imang matinuluwe, pangkato na to runtuk biasa. Cenya ke kampot tawa sa kampol lemi, silada ki si runtuk pu imang. Silada ki si runtuk pu imang. Isapai ko masigi de igaga. Loki bolana de igaga. Tiga je lo. Ya, lo darah ya. Cenya kampot tawasa kami kampol lai. Ya, Pak Purero engka pegawai sara usapa lebih ni 10 sona usapa deule runtuk. Jadi maka dia tahu iye panawat dikisi runtuk jumapi. Jumapi. Asal pura ni mak juma lo ni tu daratna. Iye pasi nang kamatu elena pa juma. Maka da magami mengi naseng apa iye pa ni sidik kay kasi engka palisa na celengangi. Ya, ketomiro kampung wasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang nara kurampe wani ko masigi kalosi apa napojila de imamna. Napojila de imamna. Jajutan nami pu imam. Siat tahun ni ko mang miteta na to nasa 10 ni tau. Wah, sumangat na to di. Kata pojila de mata nasa iye. Kota poji mata aja na bola wakapa tonro tarongangi. Iya, aja na bola wakapa. Maka damagi ke bola wakapa dia tidak merasa memiliki. Magitan na masjid di sini di pakampungnya pojengi mange melingangi tanah napa tabangun nga bola. Nah ditoto na mareji. Tak 20 juta na 100 ki bola kesin na to. Sekat tadi na marigaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka damagi apa ko bola wakapa itaringangi cedek mitu bawa tersinggung na pulu ni pakana nade. Pasanna guru talmarun kayak jemaah arisa. Kota poji ni pagawe serata asi di sini ni di pakampongnya. Masa mana si kampung kinade ni rulle mi burengi bola imange. Sedangkan ala leta mitulle mi burengi bola leta. Apalagi nareko yang menengi sini atau malah bikin kehadir. Ima pikir ini reweni. Iya, Pak napojila ada iman. Jadi ini syarat yang pertama di fasolli li rabbika. Angka guru tarampe maka dan di fasolli li rabbika. Sempajan na pake ukuran ipakomanan ni rona reko pegau ki decing. Puang Allah ta'ala mana ya katai aja galing kita katai sengadina puang Allah ta'ala. Kita nih iya weta sabeta puang Allah ta'ala tu malah ada nakatai alhamdulillah. Berkat gerakan tasbih Kabupaten Sidrap sila ni runtuk masigi ko Kabupaten Sidrap de nyonre mak berejama. Kenapa? Nasabak puang Allah ta'ala ya katai. Aja galeng ya katai sengadina puang Allah ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, wanahar makarobaki. Ya nama reji. Magi nama reji nasaba warampara milo ifalah. Nacanya warampara cede. Jutaan milo ifalah. Jadi milo itana tepe sarekwam mengi maringangi iseding irodi mak jutai. Yang karena uruntu masigi sudah memakai harga 2,5 juta. Malah ada 3,5 juta.
Irita ni sarana. Risesena idi mawasa-wasewe. Pinak makasing itu pinak makanja. Pekogi carana na malomo sinin atau malapiki. Yang pertama, ipakang kairilalan na atiwe. Nareko puang Allah Ta'ala wakatai. Palawi waramparakku. De na mungkin de nawala ka puang Allah Ta'ala. Wih, luar biasa na egana pamalat na puang Allah Ta'ala. Narekomelo irana-rana ira pamalat na puang Allah Ta'ala. Na cedek mijek narekota 10 juta. Dena si ngumpu. Bahkan ratusan juta. Dena si ngumpu. Tarni kurang pengaki sebagai papangesi sarekwam mengi malomo ipasilin nara riasenge ibadah kurban. Yang pertama, de nirulen reke siaga apalan na wereki pong Allah Ta'ala. Yaitu ibadah-ibadah lenge irulemuan reke apalana. Tapi iya ibadah kurbannya de nirulen reke. Ditegere. Akadai nigi-nigi makaroba tungke tasi dewe bulunna rolo-kolo na wereki pong Allah Ta'ala set di decing 10 apalana. Jadi samana maka de tu len rekeng apa angka naga topuran rekeng bulu-bulu nolo kolona. Di kamu len rekeng itu bulu-bulu nolo kolona. Jangan ka bulu-bulu nolo koloe. Janggota bawa deni rulen reke siaga ro jumalana padahal bicu-bicu na ro. Yang kedua, lolonga ki adampa luar biasa egana dosa nak dampa ngepong Allah Ta'ala. Tungke lota sapai rolo kolo si jongka ajeta nak dampengi puang Allah Ta'ala dosata. Nawek kesiaga kiro jongka. Deni rulen rekeng. Pole bolata na bawa. Deka kapuran rekeng makada siko belan. Kesiko ka jongka pole bolaku letu masigi Apalagi na reko tatalu ni kampung ijoke sapa rolo kolo kamang kama sempo-sempo bela. Engka si runtu kamang kama como-como bela. Wih, tasyaga sona roto joka. Maka damagi na reko canya di joka. Pengurusu joka panitiana pada mito ke di joka karena mewakili kita. Jadi aja nih paham maka dia apa balik joka sapai. Jadi luar biasa ikana dosa nak dampeng ngepong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, luar biasa tanrena derajat tamatu resurimondri. Yesirona yakana ro ajewi, dia nak dampeng baki dosa ta pong Allah Ta'ala, tapi na penre i derajat tak tungke yakana aje tetasi di tingkat. Ada ini runtuh kolino. Apa siagama tomi tingkat derajat kolino. Dia nak 10 tuh derajat kolino. Dia nak kagak sena. Taruh ni raya. Derajat paling bawah. Menre dia mancaji ni kepala RT. Napa menre si kepala kampung. Menre si kepala desa. Camat manitu ya sena. Bupati. De 2 man ya sena ke bupati nih. Gubernur. Ya sena na gubernur. Presiden ni dia na ya sena presiden ke Indonesia. Jadi dia na leki pong Allah Ta'ala kolino apa dia na ganna pangkai. Kopi akhirat. Kemudian yang luar biasa yana dia ni rulen pala tasidi bulu-bulunna yero gemet na ro ya silampa gemet na bangunga ki pong Allah Ta'ala sidi istana ko suruga istana ya canya pada rumah istana irule ni gandre ke ngero na reko maka di istana yaitu boleh ke suruga ulawang
Jadi sarola de imakun raye na rekuanti ngantin na minapalo na karubangi. Aga bu. Taludu memang nih sedina macin na kimakokewe. Apa ketulis mah pikir sih gitu. Ya, na deto nya perlu itu nganting-nganting, deto na gamitai. Sedina masuli ulawang he. Paling pali dua mi gerang ibahalu gena nih. Ulawan na lepas sadianga ki pongalatala. Bola ulawa bu. Apalagi nariko timore nih. Foso nih. Tabalu nih ulawat tatak karobangi. Sarekwam mangitasil ni manca di bola ulawang. Apa nareko taparakaiwi manca jay bene baru itu matu. Ito nga kayewe. Karo sapo kuboti. Sapo kuboti. Ipendre kapale ulawang ero toloy fubini. Ulawang. Jadi ulawang ngaga na nasa. Sembara cici gigenogi. Kada katega ni mon ramala nasa. Cocok nih. Angka cicin na bene ku rumatiwi. Jadi cicin na bene na matiwi ro. Natiwi ko pandre ulawange dispu. Baru kirita. Iya na ro na penre kang ibene mondrin na. Ito ro. Tonga-tonga ya buwe. Lah. Bene yolo na kasisila dapat dapunga tacede. Nali cicing ternyata bene mondri yang nikmati. Takirin ni takarobangi. Ni burak istana. Dena mungkin bele adana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap lembar rambut diganti dengan istana nanti di akhirat. Agak na bereki pongalatala. Na bereki kendaraan. Yang kewe matu ipake leter yang letenge siratal mustaqim. Ya, canyero lo koloe itu nangi masih rime man itu nangi bebe. Tapi nanile puang Allah Ta'ala, iya na ro nilai na papiteni tonato nangaga melo tola leter yang letenge siratal mustaqim sarekwam mangideta buang nasabako buat ki ranaka ituju. Wah, mendre ni karo alpar. Iya sih na palpar. Apa dia nama Aceh? Maka siya na riola lete. Maka dani gatosi kasi rumah kalolo mani. Na dia gato na tonangan na sa iya na rotau. Mak datu karun na dupa tapi dia na karobah. Na yero na sa iya na rotau. Mega nasaro dangkang na di na karoba tinasang ikurang. Ni gatosi pala ro malasilada manairita. Iro mapas si watindero. Maka namagi denang kanalay makaroba ito makaroba mataru-taru. Leto ni yola ni ro. Ya kalbar papada bilatak kajuwi. Agar binaleki puang Allah Ta'ala memberikan kendaraan dinas di surga. Jadi tasili sih ro kendaraannya ketama ki suruga. Iya na ro kendaraan dinas tak kolala na suruga. Apa itu matu kalau tama suruga. Ede itu nanti tomon bawa bola. Tolo matutu si joka-jokai. Kada macina-cina kak lo sapai sahabai. Siap berjamak ko biasa. Kado ko wirinano tu monro kesuruga akada aga na royola di se katito nato nangatay pole tege yiwe nasang pole ko angke na tempo na timakaroba ki tempo tatuo jadi iya kendaraan dinas na luar biasa na tafsiri gurukta koyole roto nato nangange de nirasaka ya sangetakko. Ya, tuda kideta matako. Tato kideta matako.
lewu ki deta matakko. Apa de nagaga takko matur sori monri. Na kotuda ke selama kedeki loka lokwe tapala tutoi. Dia nanteri meli solar. Dia nanteri apa? Kendaraan surga. Nah dia sini na tawen ulemanan runtu iro. Ya tomiro runtui engkewe si mata pasile nerengi ria senge ibadah kurban. Kemudian na pancaji ki puang Allah Ta'ala naseng nabita umma paling makesing. Ya. Ini na mancaji umma paling makesing. Panarampe nabita sallallahu alaihi wasallam makada ummatku paling makasinge yena ritu engkewe makarobah hiyaru ummati yudahuna wasiraru ummati yatosi ummatku paling makalalenge la yadahuna engka maka nakarobang na lebih remim meliewe manu silosing ibanding melie bembe sedih. Ya, aga napo ako bembe je igere mega tau denandre. Ako sapi igere mega tau nakena tekanang. Jadi kamboja bawa na yalli. Bale bulu na yalli. Manu na igere. De napakoro ya senge ibadah ada aturannya. Ya. Nako denandre tawe angka matoto manre. Yena tu sini na to malabiki. Narekoto manre yelawi barakana aja na langsung yandre apa beberapa penyelidikan banyak penyakit itu bersumber dari makanan. Yena ronak kada nabita telawi yolo puang tapak baraka ye andrewe ketubuku Nah kopuang Allah Ta'ala na pak barakai wadi to na kena tekanan manre dagi den na markaga. Apa puang Allah Ta'ala melo malaiwi. Ya, iya angke wadi makka sola pole ketubutta. Nasaba de na paja yelo barakana. Aja ni baca lalu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Andre nimbo. Ibaca lalu. Ipakang kekolalenna titta Allahumma barik lana puang kero tapak baraka kekakasi yana tu na mega meladuang dek na tarima puang Allah Ta'ala nasaba mak baca pakai lomi iya apa tiburan na baca dek na pada na reko salawa namo dek ni baca namo baca lalu tetetoki runtuh. Kemudian yang kedelapan, narekoi pasile nereng ria senge ibadah kurban, mabela ni pole ria senge sifat tau kedi. Ya, age sifat tau kedi. Apa ya berangnya ro aga gewe kopure gere. Aja na padang kato kampung. Makon si fetu. Melisa bilopo lah na bagi fitu minapa pada nala lo bolana. Namo kasi pak gere de to gaga na langi. Aga na po de na wadling ya pagajiang iyewe olokolo vole riwatak kalena ako pak gere Jadi de kan alengi pak gere apa de na wadling. Dek men na wading makada geresa ka alami ulunna. Tapi kau pura kena geresa namo mopa na leweleng de to na marigaga. Iya, dek na wadi ale sara. Kada geresa ka di oleh mo kitu sidikilo de na wading. Tapi ako makada geresa ka na gering itongan ni. Cocok ni pale. Yalengi 30 kilo pak gere. De na marigaga. Iya. Jenero na kada paja ni turya seto kedi apa ya berang. Maka da asa wadi mato yandre iye wadi mato tapi aja na taliwa igana. Malang ka guruta maka da yemi tu masari sipato wadi yandre pole riolo kolo ya kerobangi si sayoloi.
aja nih taruh ke kulkas Nah, hati-hati kedi. Aja nih rakoi. Nah, sehingga panitewe nakoni maka deh pako bawa nih. Kumakaro bayano aja na daging na olo-kolo na wiringi. Apa kama na nataruh ke kulkas na. Kama na narako-rakoi daging na olo-kolo na yan wilingi. Yang ke selanjutnya mancaji amala papas salama rilino nania papas salama ko akhira. Agesa papas salama kolino. Tentu nasaba abes sangeta makbere mancaji ni tau napas salama puang Allah Ta'ala. Apa itu to malaboy? Ya, mega asalama kena. Salama ipole riabalai. Ya, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minal pala. Lebih pemateri akhirat. Salama rilalekuk burus salama rialeteng sirah salama itimbang yang malah manassameman di matana salama tame suruga luar biasa sih hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian narampe nabi ta mate ito makkarobae werigau engkana mate saleng. Kadagi yasang kapura tu narampe nabita maka danigi masagena makaroba nade nakaroba nareko mate imma gimate Yahudi wi yare gamate sarani wi. Bahaya ye. Jadi kemasagena kiro taunge makaroba nade to makaroba itanro ko nabita komate imma gimate Yahudi yare gamate sarani desi segaga sallan na pun nabita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir urang pengeki namoni romega mopa mancaji wisit di ibadah akkacuireng rina binabinna puang Allah Ta'ala nasaba sepuluh tellu nabi kuramanan napasilener ya sengeh ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah narima kuana naroh loni metolesu mite rekanita loni metolesu mite warang parata engkani gamasagena yare ganade tega naroriasa masagena ya senge masagena de tona nalele ka kinreng narekonale dina nalyang olo-kolo nakarobangi de tona ninra pangalibare de toninra pangalibale de toninrang kebutuhan sehari-hari berarti masagena ni itu tahu sini atau malapiki bahkan narekota palongangi namoni de na masagena tahu na pegotoh ada keluarga narekoirite kehidupan na kasi jok kami sesa-sesa kangi pakaian na tahu kobolana tapi nasabat tepat lawangi gangkan na pasipulu tacede gena isi taung wat dengan liang olo-kolo untuk berkorban ya loki mai tepat engken wereki puang Allah Ta'ala tapi ara-ara madecengi aja tapada melawi tungka purata mas sempajang ipuang tapat tugang kenga kata pekufuang talo moya kapegau ipasurat na si besuku makoto paronini ripape sangkata nenia makka cuiriwi nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoni roh kira-kira kurang pengeki hadanallahu wa yaqu jimain wabillahi taufiq wassaada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.